Под закана со оружје, неколку маскирани лица ограбија злато во вредност од 1,8 милиони евра од една златарница во Гостивар. Откако ги наполниле торбите, смирено се качиле во автомобил BMW без регистерски таблици и избегале. Автомобилот бил пронајден запален на патот кон Маврово. Në një artari pronë e personit CZ nga Gostivari, është kryer një vjedhje grabitçare, ku gjatë vjedhjes janë marrë diku rreth 18 kg ari, stoli prej ari, me vlerë prej rreth 1,8 milion eurove. Dhe minjherë janë ndërmarrë masa dhe aktivitete për gjetjen e personave të cilët kanë qenë të maskuar dhe me fantoma në kokë. Kështu që gjatë marrjes së masave në rrugën rajonale Gostivar Mavrov, rreth 500 metra pas kryqëzimit të Mavrovës, është gjetur një veturë e cila ka qenë e përfshirë në flak dhe pasi nga ana e pjesëtarëve të njësitit territorial kundër zjarreve Gostivar është lokalizuar zjarri. Është konstatuar se bëhet fjalë për automjetin BMW me targa pa targa të regjistrimit, e cila dyshohet se është përdorur gjatë kryerjes së kësaj vjedhje grabitçare. Во истиот автомобил е пронајден автоматски карабин, а возилото, по наредба на јавен обвинител, е однесено на понатамошна форензичка обработка. Полицијата и обвинителството велат дека работат на целосно расчистување на случајот. Им апелирам на сите граѓани кои располагаат со важни информации за настанот да ги пријават кај надлежните органи со цел сторителите на ова дело што поскоро да излезат пред лицето на правдата. Слична кражба на златарница беше извршена и во Тетово во 2011 година, пошто сторителите беа уапсени, а 10,5 килограми злато му беа вратени на сопственикот.